ni inama ikomeye cyane y'abayobozi bagize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC, ubwo ndavuga abayobozi ku rwego rwo hejuru, abaperezida, aho bitabiriye inama yabereye i Arusha muri Tanzania ku wa 7 Werurwe 2026. Iyi nama rero ikaba yatorewemo ko perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni aba umuyobozi mukuru, ndetse bakaba batangaje imyanzuro itandukanye nk'uko tugiye kuyibagezaho, yaba iyo bafatiye Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ndetse ubwitabire bukaba bwari bwiza nubwo hari abakuru b'ibihugu batigeze baza cyane, abafitanye amakimbirane. Reka mbagezeho iyi myanzuro yose uko yakabaye. Turahera ku bitabiriye inama, tunakomeze ku myanzuro itandukanye yagiye ifatirwa igihugu ku kindi. Turaza kuyibona, yaba u Rwanda hari imyanzuro rwafatiwe, ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, tutibagiwe n'ibindi bihugu bitandukanye. Ngira ngo murabizi ko ikibazo cy'ibihugu byambura Burundi bwavuzweho, nacyo kiri mu byaganiweho. Turaza kubivugaho muri imyanzuro yose uko yakabaye. Reka nangire n'iri tangazo ryose uko ryakabaye. Ni itangazo ryanditswe ku wa 7 Werurwe 2026 i Arusha muri Tanzania. Ni itangazo ngo risoza inama, niwo mutwe w'iri tangazo. Batangiye bagira bati abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC, aribo nyakubahwa William Samuel Ruto, perezida wa Repubulika ya Kenya Evariste Ndayishimiye, perezida wa Repubulika y'u Burundi Samia Suluhu Hassan, perezida wa Repubulika yunze ubumwe ya Tanzania Yoweri Kaguta Museveni, perezida wa Repubulika ya Uganda Hassan Sheikh Mohamud, perezida wa Repubulika ya Somalia nyakubahwa Justin Nsengiyumva, minisitiri w'intebe wa Repubulika y'u Rwanda wari uhagarariye nyakubahwa Paul Kagame, perezida wa Repubulika y'u Rwanda nyakubahwa Mande Semaya Kumba, minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane mpuzamahanga wari uhagarariye nyakubahwa Salva Kiir, perezida wa Repubulika ya Sudani y'Epfo, ndetse na nyakubahwa Floribert Anzuluni Isilokechi, minisitiri w'ubwiyunge n'ubwuzuzanye bw'akarere wari uhagarariye nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bateranye mu nama ya 25 isanzwe y'abakuru b'ibihugu bya EAC yabereye i Arusha muri Tanzania ku wa 7 Werurwe 2026. Abakuru b'ibihugu bahuriye muri iyo nama mu mwuka mwiza, ubwumvikane n'ubucuti. Inama yakiriye raporo igaragaza aho ishyirwa mu bikorwa ry'ibyemezo byafashwe mbere rigeze, bijyanye n'ikorwa rya gahunda ya Nairobi iyobowe na EAC igamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, maze yamenye intambwe imaze guterwa mu kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Congo. Ishimira nyakubahwa Dr. Samuel William Ruto, perezida wa Repubulika ya Kenya, akaba n'umuyobozi w'inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC, ku buyobozi bwe mu gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'ibyemezo by'inama bijyanye n'amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Congo, ndetse no guhuza ibikorwa by'iyo gahunda. Yasabye impande zose ziri mu makimbirane guhagarika imirwano ako kanya no kubahiriza ihagarikwa ry'intambara mu gihe bongera kwiyemeza gukemura ibibazo byabo mu buryo bw'amahoro. Yasabye umuryango wa Afurika yunze ubumwe EU gutanga inkunga y'amafaranga n'ibikoresho bikenewe mu nzira y'ubuhuza iyobowe na EU ku kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, kugira ngo iyo gahunda ikorwe neza kandi igere ku musozo uhamye. Yamenye kandi imbaraga zashyizweho na nyakubahwa Yoweri Kaguta Museveni mu rwego rw'inama mpuzamahanga ku karere k'ibiyaga bigari ICGL, maze yemera ko ingamba zose n'inama zivuka muri ICGL zigomba kunyuzwa mu muryango wa Afurika yunze ubumwe. Inama kandi yakiriye raporo y'inama y'abaminisitiri ku gihe kuva ku wa 30 Ugushyingo 2024 kugeza ku wa 31 Ukuboza 2025. Ishimira iyo nama ku ntambwe yatewe mu gushyira mu bikorwa gahunda n'imishinga by'umuryango, maze isubika icyemezo cyari cyafashwe mu nama ya 23 y'abakuru b'ibihugu cyemezaga uburyo bwo gutera inkunga umuryango ku kigero cya 66%. Inkunga ingana
hagati y'ibihugu na 35% inkunga igenwa hashingiwe ku bushobozi, maze ifata uburyo bushya bwo gutera inkunga EAC bugizwe na 50% inkunga ingana hagati y'ibihugu na 50% inkunga igenwa hashingiwe ku bushobozi. Inama yasabye ibihugu bigize umuryango gutangira gushyira mu bikorwa ubu buryo guhera ku wa mbere Nyakanga 2026 nta gusubika, kandi nta yindi nama izabiganiraho mu nama y'abaminisitiri. Yafashe icyemezo cyo kugabanyaho rimwe gusa 50% by'imyenda yose ibihugu bigize umuryango biremo EAC bitewe n'ibibazo byihariye biri mu bihugu byose, ariko ku ngingo ko izo zindi rwango 50% zisigaye zigomba kwishyurwa mu gihe cy'imyaka 2 uhereye ku wa 7 Werurwe 2026. Yasabye inama y'abaminisitiri kurangiza gutegura urutonde rw'ibihano bizafatirwa abatarubahirije inshingano zabo hashingiwe ku buryo bushya bwo gutera inkunga bwemejwe n'inama, maze ikabigaragaza mu nama ya 26 y'abakuru b'ibihugu. Yasabye ibihugu bigize umuryango n'inama y'abaminisitiri gukemura inzitizi zose zitari imisoro non-tariff barriers zibangamira ubucuruzi mu karere mbere ya 30 Kamena 2026. Yasabye inama y'abaminisitiri kurangiza gahunda ihuriweho y'ibikorwa Joint Action Plan igamije gushimangira umubano w'ubucuruzi wavukiye mu nama z'inzego n'ibigo bya EAC, gukorana n'ibihugu bigize umuryango, urwego rw'abikorera private sector muri ibyo bihugu n'inzego cyangwa amashyirahamwe bibayobora, maze bagatanga raporo mu nama ya 26 y'abakuru b'ibihugu. Yasabye Repubulika ya Sudani y'Epfo kurangiza gushyira mu mategeko y'igihugu amasezerano y'umuryango treaty kugira ngo bishobore gufasha mu ishyirwa mu bikorwa ryiza rya gahunda n'ibikorwa by'umuryango. Repubulika ya Somalia na Repubulika ya Demokarasi ya Congo kwihutisha gushyira mu mategeko y'ibihugu byabo amasezerano y'umuryango kugira ngo byorohereze ishyirwa mu bikorwa rya gahunda n'ibikorwa by'umuryango. Yasabye kandi inama y'abaminisitiri kurangiza ibiganiro ku gishushanyo mbonera roadmap cyinjizwa rya Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu muryango mbere ya 30 Kamena 2026. Yasabye kandi inama y'abaminisitiri kwihutisha ishyirwa mu bikorwa ry'amaplan roadmaps y'iyinjizwa rya Repubulika ya Sudani y'Epfo, Repubulika ya Somalia na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu muryango. Yasabye Repubulika y'u Rwanda, Repubulika ya Sudani y'Epfo, Repubulika yunze ubumwe ya Tanzania, Repubulika ya Demokarasi ya Congo na Repubulika ya Somalia kurangiza ibiganiro by'igihugu imbere mu gihugu bijyanye n'itegeko nshinga ry'impuzamashyirahamwe ya politike ya EAC, East African Community Political Confederation, bitarenze kuwa 30 Kamena 2026. Inama yafashe icyemezo ko umubare ntarengwa bagomba kuba bahari kugira ngo inama z'inzego zose n'ibigo by'umuryango zemewe uzaba 2/3 by'ibihugu bigize umuryango. Inama yasabye ibihugu bigize umuryango, inama y'abaminisitiri n'ubunyamabanga bukuru bushyira mu bikorwa iki cyemezo, nta yindi nama igikenewe yo kukiganiraho. Inama yafashe icyemezo ko gutoranya abakandida ku myanya ya perezida w'inteko, speaker, perezida w'urukiko, judge, president, umunyamabanga mukuru n'abanyamabanga bakuru bungirije bizajya bikorwa hakurikijwe ingingo ya 8 y'amasezerano y'umuryango, kandi hashingiwe kuri ibi bikurikira: hari ukwemeza no gushyira mu bikorwa inyandiko zose z'amategeko z'umuryango, legal instruments, gushyira amasezerano y'umuryango mu mategeko y'igihugu, domestication, gushyira mu bikorwa byuzuye gahunda y'ibikorwa roadmap yo kwinjiza igihugu mu muryango. Inama yafashe icyemezo ko abagize inteko ishinga amategeko ya EAC bakorera umuryango bazajya bahembwa n'inteko z'ibihugu zabo guhera ku Kuboza 2027 nyuma y'isozwa rya manda y'inteko iriho ubu.
inama yakiriye raporo y'umunyamabanga mukuru ku micungire n'imikorere y'inzego n'ibigo by'umuryango maze ifata icyemezo cyo kongera imishahara y'abakozi b'inzego n'ibigo by'umuryango ku kigero cya 2% guhera muri Mutarama 2027. Inama yatangije ku mugaragaro ingamba ya 7 y'iterambere rya EAC 2026-2027 kugeza 2031 maze isaba inama y'abaminisitiri n'ubunyamabanga bukuru gushaka inkunga n'ibikoresho bikenewe kugira ngo ishyirwe mu bikorwa. Inama yatangije ku mugaragaro EAC Customs Bond maze isaba inama y'abaminisitiri n'ibihugu bigize umuryango gutangira kwishyira mu bikorwa kugira ngo ubucuruzi bworoherezwe mu karere. Inama yemeje umushinga w'itegeko ry'ingengo y'imari ya EAC wa 2024, umushinga w'itegeko rishyiraho ikigo cy'ibarurishamibare cya EAC wa 2025. Inama yashimiye nyakubahwa Veronica Muweninduva ku mirimo ukomeye yakoreye umuryango, imwifuriza amahirwe masa mu mirimo ye iri imbere. Inama yashyizeho Ambasaderi Stephen Patrick Mbodi wo muri Repubulika Yunze Ubumwe ya Tanzania ku mwanya w'umunyamabanga mukuru wa EAC, manda y'imyaka 5 idashobora kongerwa guhera kwa 25 Mata 2026. Inama yemeje kongera manda ya Honorable Andre Ageli Aliki Maruweti nk'umunyamabanga mukuru wungirije ushinzwe ibikorwa remezo, ubukungu n'imibereho myiza n'imiyoborere ya politiki guhera ku wa 17 Kamena. Madame Aneti Mutawe Semwemba nk'umunyamabanga mukuru wungirije ushinzwe gasutamo ubucuruzi n'imari guhera ku wa 1 Kanama 2026. Inama yashyizeho Justice Diego Stephen Abrahamu, Bwana Abdiwahid Warusame Abdullahi, Honorable Anne Atieno Amadi nk'abacamanza mu rwego rwa mbere rw'urukiko rw'ubutabera rwa Afurika y'Iburasirazuba, East African Court of Justice guhera ku wa 7 Werurwe 2026. Abakuru b'ibihugu bashimiye kandi baha impamyabumenyi abatsinze irushanwa ryo kwandika inyandiko essay competition ry'amashuri yisumbuye rya EAC rya 2024, banashimira ku nyungu n'ubushake bagaragaza mu bufatanye bwa EAC. Inama yashimye cyane nyakubahwa Dr. William Samuel Ruto, perezida wa Kenya, ku buyobozi bw'indashyikirwa yagaragaje mu gihe yari umuyobozi w'inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC. Inama yafashe icyemezo ko Repubulika ya Uganda izaba umuyobozi w'umuryango chairperson, naho Repubulika y'u Rwanda ikaba umwanditsi w'inama. Abakuru b'ibihugu bashimiye nyakubahwa Samia Suluhu Hassan, banamugaragariza ishimwe rikomeye ku kwakira neza mu bwubahane no mu mutuzo yabahaye bo n'intumwa zabo mu gihe bari muri Repubulika Yunze Ubumwe ya Tanzania. Ngira ngo rero murayumva, iyo niyo myanzuro yafatiwe muri iyi nama ya EAC yateranye kuri uyu wa 7 aho yabereye muri Tanzania, igafatirwamo imyanzuro ikomeye cyane nk'uko tuyigarutseho yose uko yakabaye. Inshuti bakunzi ba Pilot News TV, mukomeze mane nanjye wibuka gukanda subscribe ni utarayikanda, ndabakunda cyane, muri abagaciro.